re a leboga Moroka a ke go dumediše ke be ke go amogele lenanegong la pitšentše kgolo e sale ke go bona ka labone go ntse o sepela moo kwa ba re na o kae moremi o tlogetše moremi kae re bana gape moremi a se tšhomi yaka banna moremi a se tšhomi yaka nna le moremi re kopantšha ke mmereko jale o tla kwa ba go botšiša ba rena o tlo fitlha nako mang kere a tlo tla le ena o lebelelane le tša gage jale o kry-a ba bangwe ba re mara o ka re wa re kganyetša o ka re o dia ke re moremi ke kgona gore ke mmone ka labone ke be ke tle ke bue ke mmone ka labobedi ga ba nkgolwe batho ba prof ya ke re bjale ge re tloga mo malome ka kapa oa go ba MC nna ke ya ka ditaoleng ya ka nnete o nyadiša ko nyadiša Moroka mola wena o itia hlwahlwadi or di iwa makgolele ngwanešo a ke go dumediše ebile ke go amogele semmušo ka gare ga moago kgoparara wa MCRS lenanegong la pitšentše kgolo balli ba rena ke ba e no tšea sebaka se ngwanešo o tamiše babogedi o tamiše batheeletše o tamiše balli ba rena ba letšatši a la lekgono prof ga ke go tame malome ka kapa ga re leboge modimo ga a sa re file bophelo ebile le kgonne re kgonne go ka bonana gape ga ke boe ke tamiše magagešo bo mommobu magoši a gabo rena ba madi a togotogo maapara lethebo re a ba tama ke tamiša mangaka a borena baruti ba borena batheeletši ba motse community radio station ke tamiša bogolo ba rena magagešo go ya ka kgate kgole le kgausu ba dikereke ka moka le setšhaba le bao ba lego mešomong ke a ba tamiša batheeletši ba motse community radio station ke ba tamiša kgole le kgausu mo ba itheeleditšeng ba fela ba re ka audio stream ka mo re a letama ka mo ka mafaratlhatlheng ka kua Facebook re a letamiša magagešo re na le baeng ba gabo rena ba bohlokwa ke bang a ke no bea molaetša o mongwe monnyane pele ge re ka thoma ditaba tša rena magagešo ba ba tlo tlang ka molagae go sasa ke tlo no ba le mabaka go tlo ba go šoma o mongwe o ke šoma go nae ka molagae e le go Mapulana mo o berekišana le ba bang ka molagae bo abuti le bo kgaetšedi le bo mokgalabe ka molagae le go tate taba ke gore ke hwetša molaetša ka molagae naga yela ya ga borena ya ga Matlalara Mošebo e na le bahlokomedi ba e leng gore ba e hlokomela bošego magagešo ba no go kry-a ba gakantšhana le batho mo tseleng and then ge ba botšiša batho ba le ba re no rena re be re ya ka mola ga moremi so ba ne kgopelo ya gore ba e leng gore ba tšwa kgole mo gongwe ba ya ga moremi mo gongwe ba nyaka gore go sasa ba no re ka pelanyana ba fetše ba fihlela gore ba thome ka go thuša bona ba fihle e sa le nako and ge ba fihla ba ya ga moremi ma-security a kgone go ba ngwala ka gore ge le no fihla le ema kua ga Matlalara Mošebo nageng o mongwe ye mekua o mongwe a kgausu le ga moremi motho o mare o re wa ga moremi e ba berekiša ga boima mola e le gore mmereko wa bona ke go hlokomela naga ga bo bona ga ba nyake go bona motho o ba sa mo kwešišego bošego mola nageng so ba kgopela gore le kgone go šireletšega e tlang go sa bona le kgoneng gore le fihleng ga moremi ge e le gore ka nnete le ya rereša le tlile ga moremi se ka kry-a e le gore ba go kry-a o dutse lesukeng kae ge o thoma o botšišwa dipotšišo o ile ga moremi mara ga o kgausu le ga moremi so ke ka mokgwa magagešo ba nkgopetšego ka gona le gore ge le tliša balwetši kua ga moremi le ba feng polelo ya gore naga e a hlokomelwa re a ba botša ba bantšhi balwetši ga ba sepele bošego kua gae go sepela batho ba ga Matlala ba ba tsebang ka bo bona so ge ba bona motho ba sa mo kwešiše bošego mola dinaga di senyetšwa ba ka fetša le yena ba mo gobatša ke a leboga magagešo ke a le dumediša le kae nna re gona koko goreng Awa re gona. koko ke mang kua ga mang Koko ke Ramadimetša Dibora Mphahlele.
Ramadimetša Dibora Mphahlele. Eh, Ka sereto koko ke mang? e khunadi. Ke khunadi wa mang? A ke re ba fela ba re gone khunadi a ngwato, khunadi a hlabirwa, khunadi a phogole. Wena o khunadi wa kae goba gona mo wena mbile? E khunadi ya tlou. O khunadi a tlou. Eh, Khunadi wa ka wena koko. O sepela le mang mo koko? ke sepela le barodi ba ka babedi. Eh. Eh, All right koko. O mogolo ke bo ko mofe? o mogolo ke ene o wa mogare. Oh. Eh, All right. Ba go boditse gore mo koko mo go bolelwa ditaba mara. ba mpoditše. Ba go bontšhitše kae founung? Ba no mpontšha yona founu. Aga bale le gone bale. Ba re bogetše kua difounung. A gone molato a re fe sesishu. Sesi le kae? Rona raleng. Nna re gona. Ya. Sesi ke mang? Ke nna Julia Phatlhele. Sereto. Serato ke nna Mošopiadi. Go reta ga teng mošopi se ro ko monna. Serato ba tla ke se tseo. A o se tseo. A gone molato mošopi a dinne. Ya. Ke mang ka kua mafelelong na? Ke Jane Mphatlhele. Jane wena o ka sereto mang? Mologadi. Heaven. Le wena o tsebe sereto mologadi. Di tswele di phala ke re bolaile. A gone molato le tswa kae ga e mologadi? Re tswa Spanapudi. Spanapudi kua thukwela ya ga Tshweni kua Tshweni Sport. Batho ba ba tswa kgole. Ya. Batho ba ba tswa kgole kudu moroka. Go bolela nnete. Ke be ke ba tšhaba batho ba go tswa kgole ba tla go swariša mafofa nonyane ile. Mara ka bona ka mogo ba ntšhetše morago ka gona ke re banna transporto ya rena ya mahala a e fihle ko ke kgole ba re ka kapa re tla diapolane ba mphounela ba re o ile re go botse ge re di ile polane ya transport batho ba o ka re ba serious ka re ke tla bua go lena ka se buele ba bo re a tloga mong wa transport a re kae ke reng ke be le buile la re botsa gore a le satla ka baka la gore ge re tseba re tlo ba le batho ba Spanapudi ofisi ya ga Moremi e ya tseba gore tlo ba le batho ba go tswa Spanapudi ke moka batho ba lokiša mo ba ka lokišang gona ba bolela le badimo ba ga bo bona ka mokgo ba bolelang le bona ka gona gore batho ba Spanapudi thušo ba tlo ikhwetša ka tsela ya mohuta mang jale nke batho ba seke ba bapala tšea ke ya go fola ge motho a ile ke ne mathata re mo kwele ge ba feila ka fase ga mabaka a rileng a ba boe go rena ba re botse gore no re kry-a challenge ya 1 2 3 4 and then re ka se re go motho ra rena why o kry-a challenge ka gore o kgona gore mola ore o tlo o tlapitšeng tše kgolo moroka ba bang ba geno ba tsebe gore o nyaka go tlapitšeng tše kgolo ba go founele ba go botse mantšu a mang a mantši o bo o feleletše o ema gore no a re ilokišeng ka selapa pele jale re tsebiše o se kwane o gomola go o gomola o dia mmereko wa rena gore o be boima aga batho ba ka mphatlele ke bakgagane bana bešo re kgopela re difounu di beng silent mowe re kgopela re seke re a bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke ka maina mo moyeng re seke re a bitša maina a baagišane ba rena re seke re arabiwe go ya ka mokgo di botšišwago ka gona se sengwe gape re kgopela gore nnete e duleng tafoleng e seke ya potapotiwa e ka be e le bohloko e ka be e segiša e ka be e ješa dihlong a e tšwelele gore le tle le kgoneng go hwetša thušo godimo ga nnete ye le e boletšeng lebaka la gore di-camera tše di be gona re šetše re experience-tše mathata a mantši a di-family mo e leng gore ge family e fetša go tloga go ba le ba ba founelang ba bangwe ba be ba se batla
ba fa wrong information ka tše lena le sa di bolelang, and then di-family di tswela pele di alwa ka baka la re ola ore nkane le bolela ka nna le re taba ke sekete mola e le gore lena ga la bolela ka mokgwa jwale dilo tše ga go hlokagale gore motho a tla a bolele ntwe le sa e bolelang, ga go hlokagale ka baka la gore motho ge ba mmotsa ba re Mmamphatlele o ile so ka wena napile ba tsena founung ke moka ba lebelela ba kwa Mmamphatlele ga a bolela dilo tšeo. Jwale re a thaba le go rogile le tlo nyaka thušo ya mathata a bolena a tsebang ke lena nnete fela tafoleng. Ke tlo bapala setsopolwana fa se sengwe gape ba gagešo re kgopela gore re seke ra bitša mahlapa mo moyeng re lekeng go apeša polelo ka baka la gore seyalemoya se theletša ke batho ba bagolo a le ba bannyane gomme lentšu le lengwe le lengwe le e lego gore ka kapa le tšwa ka gare ga seyalemoya le tshwanetse le fitlhe tsebeng ya motho le fitlhe le dule gabotse. Ke bapala setsopolwana fa kgaetšedi ya ka go ka kwa setsopolwana se kgomola ke moka o nape o thome gore fa ditaba ka baka la gore go bolela nnete gona ge e le mampia a re tloga re lapile melala ruri. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Mphe ngwanaka. Ke a le dumediša ka moka bontate Moremi bontate Kakapa Thobela le bašomi mmogo le lena. Thobela. Nna ke nna Jane Mphatlele, re tlile mo re tlo kgopela thušo mabapi le motsola ka kua ga Mphatlele. Ka kua ga Mphatlele ka kua a re kgotše boroko, a re ipsene ka boroko bošego go na le nto kore o ka re betha masenke ka mo godimo o ka se tsebe gore na ke eng, ene o ka re go na le nto ye nngwe re dula le yona ka kua gae. A ke tsebe gore ke phoofolo a mohuta mang, kare ge re ntše re etswa ba re botša ba re ke phoofolo e a tšhentšha, nako nngwe e ba noga, nako nngwe e ba eng, lo tše dintšhi ba no re botša. Ene bošego re a robadiwa re tsebe le gore nto e robalang ke yone e le e dulang ka kua gae na. Ke gore o no la ora bošego o robetše le motho wa monna, o ra re ke yone nto e re robalang, kare ge re ntše re etswa ba re botša ba re robalang ke nto nnena ebile ba re ntshentše madi ke kgale e nthobala. A ke tsebe ka re go tloga mo ma 2017 papa ngwana ka se no hlokofala ka thoma go no lora ke robala le yena, ke robala le yena, ke ipotšiša gore gane ngwe motho ke mo lora gantši ke robetše le yena, gane o ra re mohlho mongwe be ba tliša seswantšho sa ga ke tsebe. E re ntše re sepela mo ba no re botša gore gape rena re robala ke nto ka kua gae ene re robala ka lapa rena re no bang o motho wa mosadi ka kua gae. Re lekile go sepela dingaka a re kgotše thušo ebile a re tsebe le gore yo ke gale re senya ditšhelete, yo re sepetše dingaka tše dintšhi a ke tsebe gore ka ba tše kae. Re nyaka thušo ba etla le baruti ba bereka motse go no swana. Jale ra no bona gore re ngwale le pitšeng tše kgolo re tle go kgwetše thušo. Tšea nako ya gago Jane, se ke wa tšhoga o re fe ditaba go ya ka kgato ka kgato. Dilo tša gago tša bophelo ga di loke ebile go ile gwa fihla mo e leng gore o robala ke monna. Monna o la ga fetša go robala o a boa ditorong o bona e le motho wena le yena le iketlang ka go robala ko boeteng. Ge o sepela ba re madi a Jane a senyegile, go fihla le lekgono wa sokola. Sokolo o tšwa kae le yona, go diragetšeng mo o ileng wa thoma go itemogela gore thereso bale ke ka gare ga mathata? Ke ile ge ke ntše ke etswa e bantše ba ntlhalosetša ka thoma go bona gore ke nnete dilo tše ba di bolelang ke di nnete, ene le dilo tša ka tša bophelo a di sepele gabotse ka baka la re tokološi yona e a senya.
ke a maketa ke tsamaya ke latlha di-CV a ke hwetse mošomo gore le ge ke swere tšhelete go ke sa tsebe le gore e feletse kae a ke lokele ke selo a bowe ba gone o robala ke ntono kwa o ene motho wa monna wa kwa gore a wa robetse le se seketse ke mang? Julia Alright. wane kwa gore a wa mo o ka re o robetse le motho wa monna and ge re ntse re sepela kana kore eno ba ntho e one ge re ntse re sepela ba no re botsa gore ao le robala ke nto ka lapa he nto e theeletša ditaba ka mo gae le robala ke nto gona ge re robetse bošego o tlano kwa nto mo masenkeng e re thathathata so le bana go ne le mokhukhu mola saeteng ka gae le bana ba bašimane ba ne go robala ka kua mokhukhu so tšatši le lengwe le gona re ile ra no kwa ba founa bošego rena re le ka ntlong ge ba founa bošego ba rawa ka mo morago ga mokhukhu re kwa nto o ka re motho o goga gore letsogo so le a rasa e goga so o ka re ya rasa so bana ba le ge bantši ba founa mola ba rawa khiulang ka mo weng gape rena go ne le nto ka mo morago ga mokhukhu e rasa le kgone gona e rasa kudu re tshwara e kwa mara le kgone gona e rasa kudu ga wana pile ka ge re khiulla mola re khiulla bana ba le ba etla kwa re le 12:12 gana mola ba etla ba robala gana ka mola ntlong As Julia le bile le maku a makae kwa gae? ka kwa gae re bile le mahu go thomile go tlhokofala papa Go diragetseng ka papa? papa o re ba sepela ke nto mo mogolong Ga botse go no kitima nto ka kwa gae ke nto mang e leng gore ya le tshwenya ga botse As Julia? nna re sepela bane gore gone nto ka mola gae To ke eng e ba nto le yone? protokološi ba re ya fetoga Alright, go diragetseng papa ba gama ke selo go a diragalang? papa o ba antse a re o kwa selo se sepela mo mogolong napile ba tla ba mo iša ke ngakeng ba mo iša ngakeng ke taba ya mola gale go sa tlhogo e ba le difounu Okay. go fitlhela ka re le saeteng la bo mankweng ba mo išitše gana mola napile ge re ya go mmona ebile tšatši lengwe ge ba ya go mmona ba kgwetša ebile e le gore ke kgale ntse a tlhokofetše napile a tlhokofala gana moo Ema pele. Papa go lena o ba ile ngakeng Tsoko a feleletša e le gore wa robala koo. Ba geno ba tsebile ka morago ga lebaka le le kae gore papa go robetše? ga ke sa gopola gore ba tsebile ka morago ga nako e kakang le sa gopola mma ba re ka morago ga beke And then ka e tiše mo gannyane le tsebile ka morago ga beke koko? Re tsebile re ile ge re ya go mmona ra hwetša a sepetse ebile ba mo išitše mošareng gana ke eo a rone beke a tlhokafetše. Go diragala eng ka gare ga lapa la gago koko re tsebeng gore le thuša kang? Ka gare ga lapa la ka go bothata go boima ya mpona le ge ke dutše jwalo a se ka itekanela ke kwa bohloko ka mokgwa ke dutšeng ka gona lebaka ke gore e sa le go no tlhokofala ena mokgalabe wa ka mola gae e napile ra se sa hwetša khutšo gabotse mokgalabe wa ka gae ge re ekwa baboledi ba bolela ba re o bolaile ke bona baboledi ba gona kua gae re tšwang gona ba boletše ba re mmolaile ka morago ga go mmolaya ba napa ba bolaya ngwanenyana wa ka wa go latelwa ke Jane ba mmolaya a ba ile setswetše ka sepetlele a ile go hwetša ngwana owe ba re manese a sa ka mo hlokomela go ba go fihlela ebile a tlhokofala
le ngwana a tlhokofala Mm. e napile go tloga gana mowe namile re sa tšo boloka se se ya bona mogolwa o ka June ke Noma re sa tšo mmoloka le yena ba ile sepetlele e le motho e leng gore o ba phela ka di-high blood le malwetši le malwetšanyana a mangwe jwalo a ba ile check up o dula Venda yena o ba dula Venda o nyetše Venda jwalo ba fela ba iša sepetlele se sa Polokwane ba tlo check upiwa gona jwalo napile gana mo wena Noma le yena ge a le ka mo sepetlele re kwa gore go ile go a ba le bao ba ileng ba ya go mmona ba gona kwa gae ka sepetlele ge ba mmona mola napile ba mo hwetša a le gona ka morago ga mowe ba tla ba boelela o mongwe ba mo romile le yena ba re a ye go mo feleletša ka dihlare tša Masimbabe ke ge namile ba mo tsorunyetša etse re kwa bona batho bao ba ditaba tše ba tla ka gae ba bolele ditaba tša go swana le tše a ba tle ka gae ba bolela ditaba tše ke ba le ka malapeng a bona go ne ntwe nngwe ba re ke ditšhipi jwalo ditšhipi di riabang koko ditšhipi go bolela ka ditšhipi namile o a kwagala o kwa ko monna o mongwe go ne tronko e ba reng ke ya ditšhipi ge ke le jwalo ba nkipnepile le nna go tloga ka ngwaga wa 2018 ke kidnapilwe go se itekanele mo ke ga go kidnapiwa ba nkidnapile bona ba ga borena ba ditšhipi bona bao ba ditšhipi gona ge ke le jwalo ge ke bolela ke ilalatšo ba ntheeleditše ba nkwa gore ke reng se ke se bolelang se a kwala gona kwa ditšhiping gane jwalo ga go sa netabe ke e bolelang ka gae ya sephiri ge ke bolela le bana ba nkwa ke tronko e nngwe ba re ke ya ditšhipi maburu ba re ba e dietše gore ka gore Basotho ba be ba tshwenya kudu ba bolaya dipolaseng ba nama ba dia tronko yone ya ditšhipi ya gore motho ge ba mo swere ba mo kidnape ba mokwe mo a leng gona ka polelo gana ge ke le jwalo ba nkidnapile ge ke bolela jwalo ba ntheeleditše go sasa ba tlo ba bolela tšona tše ke di bolelang gore ka kua gae a go sane ka mora ele ka reng le tla ba sephiring la kgona go rera ditaba le bana ba gae a e gona a igo ntho engwe le engwe ba ekwa le ge ke dutše gana mo ke dutše gana ka moke ba bolela ba re a go bona ba bolela kae ka mogare ga tsebe tša gago ke ba kwa ka mogare ga tsebe tša ka mara ba bolela ditšhiping tronkong yone eo ya ba reng ke ya ditšhipi eo koko emanyana wa tsa le jwa go le kudu bana spana budi a se molemo o boletše ka bana ba gago ba e leng gore ba tšeelwa maphelo ebile ditaba tše le di kwa ka badiri ba tšona gona mola motseng wa geno gonwele o fetša gore wena ba go kidnapile o kidnapilwe tronkong ya ditšhipi mo e leng gore ge motho a le ka mowe ditšhiping tšewe nto ngwe le ngwe ye a e bolelang o a kwagala ba mokwa gabotse ke kwile o bolela gore tronko ye ya ditšhipi e dirile ke ba bašweu gabotse jwale potšišo ke gore ge e dirile ke ba bašweu tronko ye ya ditšhipi ba loketše batho ba mohuta mang ka mola bona ba re ba e dietše gore
e lokele batho ba mahodu le batho ba e leng gore ga botsebotse ba be ba bolaya batswadi ba bona ba boletše gore e skebe ya tsentšhwa motho wa mosadi tronko ewe ke ya banna ene ke ya ge motho a utswitše goba a bolaile. Jwale koko wena ka baka la gore mosadi o tsene jwang ka moo ka baka la gore ba re go tsene banna fela? Ke tsene ka lebaka lona leo la bantlhoi ba ka bantlhoi bona bao ba ka gape nna ke kidnapilwe ke tekano ya ampore motse wa gešo ka moka. Jwale o mosadi o ne o nnoši ka gare ga banna? Ke mosadi ke nnoši ka gare ga bile le banna ba gona ba ra sekgale tronko ewe ebile gona wa mathomo ke nna. Koko o ka re o ne kgatelelwa monagano, o ka re o tla hloka di-counseling. Kgaitsedi tša rena go ya ka mokgwa ke kwago mma ka gona, mma wa bajwa ene kgopolo ya gage e affectegile. Nke le re thušeng mo ka kua ga bolena lehu la tate le na le dipotšišo tše dintši tša go hloka dikarabo. Lehu la sesea lena wa tlhokofaletšeng sepetlele a ile go belega le hloka le ne dipotšišo tše dintši tša go hloka dikarabo. Now bahu ba go ne le karolo ye ba e bapalang mo maphelong a lena goba go ne le ka mokgwa le neng le go ba bona ka gona goba le fila gore ga se ba robala goba le fila eng ka bona? Nna ke fila o ka ra se ba robala. Why? Ke a ba lora nako e ntši lenyana. O ba lora ba etla ba reng ba le jwang? Ke no ba lora like re ya go ba boloka. Okay. Sese ya ka o ne wa tlhokofetšeng last year ka June. A ke tsere ke mo lorile ga kae re ya go mmoloka. Ene nako e ntši ke ne go lora ka gae go ene lehu. Mara ke sa gone go kwiša gore lehu le ke la mang. Ke a ba bona bathuši ba le go iwa dirapeng go tletše ka gae. Le sese ya ka gone society se sengwe wa sedia sa bannyana ba le gona go apeiwa go ya go bolokwa. Mara gore wa go bolokwa mang? Tšatši le lengwe kgotse ke sa kgone go bona gore ke lehu la mang. Mara tšatši le lengwe ke kgona go bona sese ya ka re ya go boloka yena o ne o le a tlhokofetšeng last year ka June. Mara o a tlhokofetšeng ge a ya go belega yena wa se gantši ke molora ka gore yena re ile ra go ngaka tsoko ra re ba mo robadiše. E le ge re ntše re be re etšwa re botšiša ka yena ba re o robetše. O wa go tlhokofala ka June yena ke yena ke molorang gantši re ya go mmoloka. Ke yena ke be ke no belelang gore o ka re a se a robala. Go ya ka mokgwa le tseba go mma go lena ka gona, go ka be go ne le dilo tše di neng le go bolela le yena di kwang ke yena nnoši? Why le re jwalo? A botse ba thomile ka 2020 a botse dilo o ba no thoma go no tlhakatlhakana ga botse o no tlhakatlhakantšha ke o la go tlhokofala ile go belega no tla go thoma go change-a ra no kwa ntše a no bolela a le one a re kwa dilo ka ditsebeng. Dilo tše ke be ke di kwa ka ditsebeng e be e le bona batho bawe ba bolelago le nna ba di-GP. E be e le batho bao e leng gore gane jwalo ke batho ba ya bolela le go ba tseba ke ya ba tseba le go topolela ba topolela gore ke rena bomang. A se ba di-history ge ba bolela le nna jwalo ba mola ba se ba tlo ke tlhaologanya ke sa thoma go bakwa ke no re ke dilo tša ka ditsebeng ge ntše go ya ke batho le mantšu a bona ke a tseba ke a bakwa gore ke bomang le bomang le bomang ene le bona a ba tiphitlhe ba topolela gore ke rena
bomang le bomang re bolelang ka mokgo. koko gare ga mahu a bileng gona ka mona lapeng la gago ke mang o bo o tloga o le close le yena? Close le bona le yena ke yena ngwana o ke ba go mmolaya ka dimpa a ileng go belega. go ne lehu le šaletseng mo kgopolong ya gago le e leng gore le go tlaiša kgopolo ga o kgone go amogela gore motho o sepetse? Lehu lewe le ke sa amogeleng gore o sepetse ke lona leo la ene o ke wa go robala le ngwana. Ka baka la gore le go tlhakatlhakana ke thomile go no swara ke ntwele ke stress ka baka la gage. Ka swara ke stress ka baka la gage, kganthe stress se ntshwereng se napile se mpaketse bona batho bao ba bantši bona ba go mpotša gore ngwana o wa gago o bolaile ke rena. Ba ipolela ba re o bolaile ke rena, bona batho ba motse wa gabo rena. Le gane jwalo ge ke tlile mo ba opela dikoša ba ya nthoga matlhapa magolo. Koko moroka o tlo go thuša ne o tla leka ka mokgwa ka kgonang ka gona gore a go thuša. Kgaetšedi jaaka bana ba koko ke ba ba kae ba ba phelang ba ba šetšeng? Four. Go ne two ye e leng gae? gae no ra a ba phele gae. Ke makgarebe ke masogana? Masogana. Okay. And then ke nyaka gore ke lefe sebaka ne ka o tee ngaka Moremišo, nke le botšeng mogala bo gore wena ke Julia ne o le Julia bophelong ba gago wena e seng ba ka ga geno bophelong ba gago o rata ge ngaka Moremi a ka go thuša ka eng? Ga ke rata ga ka nthuša ka baka la gore le maoto a ntshwenya, ke tshwenya le ke maoto ge nka no go ya maybe mo ke yang ba nthušanyana after le kgwedi sa tlhoe fela no kwa thunya gape. Radio e homotse O no kwa thuya gape jale be ke kgopela motlho mongwe ba ka re thuša. RSS Le nna be ke kgopela gore ba ka nthuša ka phoofolo e re robalang. Motlho mongwe le rena re tla kgona go tšwela pele maphelong a rena, ra kgona go le ge re maketa ra kgona go hwetša mebereko, ra kgona go tšwela pele ka bophelo ka gore bophelo bo stakile. Alright, a re direng so magagešo ne re se ke ra le swarelela. Ba gešo ba ga mphahlele le na le mathata, ke nyaka go no le lemoša mathata a lela ne. Koko ka lapeng la gage ga ane boroko. Koko ka lapeng la gage a go tletše botse go tlatše mpe. A re thomeng ditabeng, papa go le ena o hlokofetše o ba jwitše le tsebile ka morago ga beke. Motho wa laelelwa o tšwa go laelela ke mang, a botša ke mang gore wa tsamaya wa mmušareng. Nna ke le ngaka ke nnošing ka se tšee stopo sa papa go lena ka se iša mmušareng ba gabo ba se gona.
re ya kwešiša difounu di be di se gona ba lekile go no re ge letla ba family le mokgwetše a se a senyega a na ka morago ga go tseba gore papa go lena o tlhokofetše le dirile eng ke ya mathomo e re ya go ya bobedi lapa la bolena le ka sebe le khutšo ge ile gore papa go lena moya wa gage o šetše metseng ya batho lapa la bolena le ka sebe le khutšo ge e le gore lehu la papa go lena ga le tsebe gore papa go lena motho a mmerekileng o mmerekile a re o dira eng mola go yena le tlo nkaraba go yona re ya tabeng ya sesi wa go robala a robala a ya go belega magagešo moimana motho wa go iphepela wa mme swanetše ga a fetša go iphepela a te tšhireletše kudu go šegofatšwa ka ngwana ga go kgahle batho basadi ba bantši matšatšing a bolekgono ge ba thoma ba iphepela o hwetše ba dira dilo tše di botse ba šutha di-picture ba di bea mola di-Facebook ba dira eng gane batho ba go naganela ba emetše mohlang wa tšatši le o e ya go thušega ba go bofa gore ngwano le wena le fete nako nngwe le basadi le ba le bana le batho ba e leng gore ba tlogetše batho ba bona morago ene ge monna a bona mosadi a iphepela o thoma go phela kgauswi le yena le go mothekga o tlogetše tša morago kua morago mosadi o kgopišegile o thoma go sepela a tsena ka mo a etšwa a nyakana le ditaelo tša gore ola mosadi a se ke a belega ge mosadi ola e ya go thušega o hwetše e le gore mosadi ola ga a thoma a tsena ka gare ga sepetlele tlhokolosi e phela ka madi a batho ene sa go kweša bohloko e phela ka madi a basadi e tšhilafatša mebele ya batho e bajwiša batho e tšhela malwetši bathong o hwetše ka mogare ga lapa la geno go sene le moteo o kweleng ba rone le cancer but e tle thome ka wena mo kgorong ya geno sentse kgoro e ba gona e tle thome ka wena e tšwa kae wa eno kgetha wena kwešiša so malwetši a leng ka mola ga bolena le swanetše re le thuše re boneng gore re ka ria jwang ka lebaka la gore mo re tlo ba le bothata re ka se re sesi ya rena ya sepetlele ya go thušega a re ga a boa robetše le ngwane o la robetše ene la kwa re mokgekolo ko ba tethegile ka ene ene e re ke le botše mpolelo nngwe ka lentšu le la mokgekolo o re ke ka gare ga ditshipi o ka gare ga meleko mokgekolo o tswaleletšwe o thoma go phela bophelo bo e leng gore dira di a monyaka ke le moremi ke ngaka ya setšo nka leka go lwantšhana le memoya ye e tshwenyago koko kgopolo ya koko e go betše e tla nyaka re thuše re be re thušane le ba sekgowa koko a kgone go loka bega botse ke tlo ke gatlana le bakgekolo ba go feta koko megopolo wa bona e sa le gabotse mmele wa motho ga o nyake go no tshwenya-tshwenyiwa koko o tepona e le motho e leng gore o tswaleletšwe ka gare ga ntlo batho ba itirela boithatelo ka yena ba mokwa mo a sepelang kore a sa phela bophelo ba gage o phela bophelo ba batho ene le berekile ka go tla mo why ke re le berekile le batho ba kua gae ba tla tseba gore ge ba ka bona koko a le ka mokgomong ba tla bona gore ga a swarega koko wa bajwa
ka re bolwetse bo boso bokotsi o ka no makala go sa eme mo la gating a dira dilo tse dingwe batho ba napa ba thoma go nagana ka mogomong mokgekolo wa fokola mothušeng setse ka lehu la papa go lena le berekile letswa o sure letswa go molaelela koko nkadime maiko ga re tswe go molaelela alright re swanetse re boele morago kua ngakeng tate a robaletseng gona le ye go kgopela go tšea moya wa mokgalabe le molaelele le motliše ka gae ke ya mathomo ya bobedi re tsebe gore sesi o jele ke eng mpa a ije motho o ria motho gore a feleletse a robala ka lebaka la bopelompe ba sa nyake go bona masea e ba gona gone jale nka no le botšiša potšo ka re kua ga bolena go nyetše mang ye wa venda o robetše lena le gona le a phela šifa le titshwere gabotse go nyetšwe mang ye gape a le tlo nyala ke ditokološi banna ba le gona ra re ge naga yela ya bolena ka moka ge modimo batho go e ba le tente tša manyalo lapa la bolena modimo a le bone badimo ba bolena ba bone gore ka mola re santse go nyadiwe magagešo phethang ditaelo e tswang ka gare ga mmušo o ba le tsentšhitšeng ka gare ga ona lapa le la mama go lena le ga le right ba le capturile batho gore ba nyaka go bona koko a tsena ka gare ga mmušo wa bona o a gana fela ba mo tswalelela nto ba inyakang ba nyaka koko le yena o ba bolela so once a dumela go ya ka kua and then ya go ba gore ba nyaka go mmerekiša gore jwale e be yena o e leng gore ba mmeya pele gore dimpho tšela di beng di kore a ye go tšea tša ba bang ditle ka mo lwelang dimpho tša bolena le sekatlela bereka ka mpho tša batho thuša mokgekolo lapa la mokgekolo le tsogeng ba ba robetšeng le ba thušeng gobane a gone gore ba ka tetwela ntle le gore lena le leng gona le ba lweleng lehu a le nyake ke motho magagešo batho ba le ba robetšeng ga ba bitša lehu ba lweleng ka mokgwa o moraete wa gore le nyakeng tšhireletšo re lefeng yona re boneng gore re ka dira eng fela re se ke ra lebala o koko o nkuša bohloko go ba motswadi o no tla o hlokofalele ke bana o hlokofalele ke monna o no fela o dutše e se kgale o tepone o le ka gare ga ditshipi ka leihlo la semoya ditshipi tše ke go bontšha gore o tswaleletšwe yena ga a lebeletše o bona e le ditshipi a se ditshipi fela ba monyaka so re tlo le thuša magagešo le re emeleng ka mola re tlo le thuša o sa lepolelo sese ya tsena ditabeng ngwanešo ka baka la gore gane jwale ga ba sa kgona go dia selo mokgekolo ba tlhapišiwa sa bona eno ba go dula mokgekolo wa balwa mokgekolo le hlapišitše le sa le ba banyane kgekolo magagešo a le ruta go bolela a le ruta go tsamaya a le ruta go apea a le ruta go bolela le batho o ba bua mo e leng gore mmele wa gage o boela bosieng a nape a bonala bjale ka mogolofadi fela re ka leka se sengwe le ria gabotse ge le thuša mmago lena ka gore le beke ya go feta ke no makala ba mpitša ba re go nna ba re nke le nyakela nna lete le ntlhabeng wa ntse ke sepele ka gore ke lapišitše ke o dula ba nkgokile matsogo a ke sa kgona go dia selo ke no ba motho
re tlo mmofolola ka gare ga diketane tše a leng ka gare ga tšona fela le tsebeng gore ga e tswa ka gare ga diketane tše a leng ka gare ga tšona ka gare ga tronko e a leng ka gare ga yona go tlo tsoga dipolelo go tlo tsoga makgotla ge le ka hloka kgotlelelo le ka feleletša le ngala go phetha ditaelo ntho e leng mo go yena re tlo e tloša fela ga go ye go ba bonolo gobane le tlo omanywa goba le tlo roga ke bao le beng le sela ba nagana phekolo gore ke golegilwe re tlo go thuša koko re tlo go ntšha ka gare ga toronko o leng ka gare ga yona ga re na maatlane le medimo a geno re tlo kgopela gore ba re fe tumelelo ba re nyakele ditaelo tša go go ntšha ka gare ga bothata bo o leng ka gare ga bona o ka gare ga bothata koko ee go botlhoko gore modimo a go šegofatše ka makgarebe a mabotse a go ba le dilo ka moka fela makgarebe a le ka moka no tla dule ka mogae ba leng gona ba sokodiše ke go tlhokomela ke thokolosi bošego ba bangwe ba sepele ba robale ka mahu a sa nyakegeng se ka kgopela lehu koko re tlo go rapediša lefase le ke la modimo badimo ba geno ba go bona gore ke kgalolla ee ge le tloga mo be le boela morago go be go dumile gore ge nke be go kgonagala le robale o kokong a tsoga a berekiwa le tswa kgole koko ka gare ga dihaka tše e leng gore o bofile ke baloi re mmušetša kua morago a le gona so bo mmolamosa ka gore bošego ge re robetše ba kgona go tla kokote ka kuka moreng a re mpulela ke re be re šetse re kea gate ga bo mammamama ba mpitša mpuleleng and a kokota ka bogale no a la swanela go no thoma ka go boela morago magagešo go ne wa ya mmerekong go sasa mara ke a late ke a bošego ke nagana gore ke mabaka a mangwe a gore ba mmerekong ba koloi ba koloi a re tsebe ka re no ba ba rwala bana ba re tla bolela le bona go baka go ne molato ke tla loga leano la gore lena ge le ya gae go sasa ke romele batho ko ba ye go thuša koko o nkwešiša nnete koko ke be ke mo hlokela thušo ya tšhoganetšo ya ka pela a mara ka ra ke bereke nka šala le bona wena wa tsebo re dirang wena go sasa koko ke tla lefa koloi la ya gae mola wena o berekilwe go thušang go jagela kua gae koko mola e le gore ke ditlaišegong tša gago a ke re le ka noa go robala ke letšatši ke bošego bo botee la tsoga le phetha ditaelo ge go isa re a lefa koloi ya go le thuša godimo ga mathata le leng ka gare ga gona then ba ke ba lokologa ba go ya mmerekong ka re gonjo le re lebeletše gore o tlile mo koko o tlo nyaka thušo and a go tlo thuša gore wena o sepele o ye gae o se wa thušega o latelele bona batho ba le ba nyakang gore ba go tlaiše mo bophelong ba laole bophelo ba gago wa nkwešiša koko re nyaka go thuša re a tseba gore le dilo tše di leng mo go wena di tlo gana gore koko a thušege mara ra swanela go dumela go kwa ka tšona cause o boletše koko gore batho ba bang kidnapa so koko o hloka thušo re ne ile gona koko tlogelela ba mathata a kua gae for lekgono then rena re tšee maekarabelo a gore wena o ye go hwetša thušo lekgono akere and then
o re ge o e ya kua gae o ye gae re tseba gore bothata ba gago ke eng. Lebaka la ka la gore ke nyake go go thuša ka pela ke gore re nyaka go tseba malwetse ya gago ka moka gore ga botse koko bothata ba gage ke eng gore ge re ya kua gae re tsebe gore re go thuša jwang. Ka gore go no ya gae gona go thuša a ke tsebe Maubane. No a šale Moroka ka nako nngwe balwetse a ba hloke gore o ba botšiše gore le e bona jwang gore le šale as long as Jane a boletse gore a bereke o tla kgona go šala le koko and then forogo koko a tsoga a phethelwa ditaelo go ya ka mokgwa o bolelang ka gona gore ba tla kgona go fegeletswa gae ba be ba berekelwa motse kua gae and then ba phethela le ba ba leng kua gae ditaelo ba paletseng ko gotla e ya kwagala Moroka a e no hlakaile jwalo. Yeah. Thobela. Ke a leboga le re emele ka molaos Jane. Okay. Thank you. Hlubulile ulele phasi mana ubaba kho ngubaba kho nangu unzunza madoda mana ubaba ngubaba nanoma mhlawumnye bangathi nangiyawulele etshwaleni uhlubulile ukusichamela usichamela man ubaba ngubaba a re a leboga motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM nna ke nna morwa motšha Maubane ke nna ka Kapa Radio ke tsamaya le Professor Moremi mo lena batho ba ga mahloko ka le theletša lenane go lapitšentše kgolo too much le tseba ntongwe le nngwe ka lenane gole so ga go bohlokwa ba gore man re dia jwang Moroka nke o batamiše mowe ke moka ke ba bapalle setsopolwana ba tsene ditabeng Prof. Magagešo ga re le tamišeng le kae bagešo re gona ke ba ga mang Mahloko le tšwa kae gae koko ke mang Monica Mahloko. Monica Mahloko o tsamaya le mang o tsamaya le Johannes Mahloko ka Mphele wo ke Tumi Mahloko go tswa ka Molamphele. Lucy Mahloko o tswa ka Mphele. all right malome ka Kapa ba bapalle melao ya kgašo magagešo le a tsebišwa ke re gore re live ka kua Facebook re bogetše kgole le kgausi re theeleditšwe malome ba fe melao ya kgašo. ya jwale ka ge ke boletše melao ya kgašo ba ba e tseba na re bolele maina a dingaka ba profeta dikereke ka maina ga re ntšhe maroga mo moyeng difono di beng silent fa we nnete godimo ga tafola le dipotšo di arabiwe go ya ka mokgwa e leng gore di botšišwa ka gona setsopolwana se a bapalwa ge se fela mma gore na le re feng ditaba maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se Mutse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga ba ga Mahloko re feng Ka Kapa ke nna Monica Mahloko a ke roba le bošego kwa gona go sepela dikatse ka nako go sepela kore le maribiši ka mo godimo a masenke o kgwetse o ka re motho o sepela ka maoto gore ki le ga e fologa ke theditše kgwetse ke rela bana ba ka ge ke tsoga ke rela bana ba ke re mane mo a gone boroko kgante re rie jwang ke tšwetse ka ntle ka moka ba no mpotša nto e tee ya go swana a roba le bošego ge ke robetše bošego o ka re ke lora ke robetše le monna mara ge ke tsoga ke kolobile so ke nyaka le nthuše le nna ke swane le batho motswaka ke kgone go kgwetša boroko ge ke sepela mo tseleng ke hlweilwe ke tšwile mmerekong ka baka la ntho bošego le bana ba mme ga re sa kwana gabotse ge ba etla gona santse ba bolele le nna taba ba tla jwale ka sepeko setopa lentsuenyana so ke kgopela thušo nthuše le nna ke be motho ke be phele le bana ba ka ga ba bereke ga ba re selo ke nyaka thušo
ke nna Monica Mahloko. aga bana besho mokgekolo o boletše go kwagetše ebile ga a senya nako o tsene ditabeng straight le motlaletša ka goreng lena le tetemogela eng ka gae mabapi le tše dingwe tša di boletšego yaga moadimelo kopelwana a ke thome ke le tamišeng ka moka gara kgašwa motse Thobela. ke thome bothata kua gae dilo tše ga di bona ke nna ke fela ke botše kgaetšedi ke re kgaetšedi ke nyaka gore ke kua ga moremi kwa kry-a thušo a mbuša re mabuti wa yo nagana so ka re ngwana mma bošoa ke robala bošoa ke a tlhaka ka mmotša ka re ngwana mma go njwale ke godile ke ne ke lesoa la mengwage ba lesoba latela nna bana ba bagešo ka ba rela ka re bana ba gešo ke godile a ke tšwe ke steneng saka ke tšhaba dilo tše ga di nhlopha ka mogae bošoa ke robetše nako e nngwe ke motho gore ke robala ka lesaetele matšana ke thoma robala ka dimpa a ke robetše bošego ke nokwante nnametše mo mmeleng gore ke phofolo mang professor moremo ka se go botša re ke phofolo ka tloga ka ya go ngwana mong nka se mmolele ka leina ke ngwana o tswa re o tswa diatleng tša gago ka fihla kwa ka bolela nae ka re magolo ke nyako ya ga tatago ko nyaka thušo a re tsamaya hloki le go kereka le nna ngwanaka a thastata ke leboga kwa ka ra thušo ke nako e ke bereka ke ba tšea ka go tla go ene le bona ka re mme a mpotšiša re ngwanaka o nyaka so dipitseng ke nyakoe mara ke rata gore reng diphekong kwa ga profo pele ke ge ke ba tšea ke ya le bona kwa o re fatše o mphileng tšona ka kry-a mmerekolo wa moga ke ile ka ya gona ke fihlile kwa professor ke berekile kgweding ya bobedi ba tsebile ke ya shopong ga ke tšhaša ka 6 ka no tša sekhwama sa ka ke tla motseng ke re ko reka dilo selo se re sepela gae ka tsamaya ke dipoditše gore a ke bereka so ke goroše ngwana o la gešo o mofuo wo ka re le nna ke ja mo ke tšwa ba re gone tše ke di šeile morago ka ra nka se di phete pele a ke goroše ngwana wa gešo pele before nna ke ya a ke le sontate moremi le mosadi a ke nne nae ke no ba motho ke phela go bohloko go nna ka re bana ba gešo ba ntatela a nka rata gore le nna le la matšatši mme a mphepele bana a tsebe gore a itla kwa stene go hwetša mmago bana baka ga ke ne mosadi a ke lesogana pelo ka e ba bohloko thata le ke thoma ke nagana ka yona pelo ka e ya gole ka itše e mme ke ba botšiša mosegare ke ba fone ke ra fa le fone tše malemo ka kapa kua gašo ba re ke re wa ya ke le gole ke ge ke re ya diminitse ke ba founela gape ke re riang ka mokgola ke le botšang se nna ke se bona a le se bone go še le gona kwa stene se no ntatelela ke dutše profo nna ke rata o ka nthuša ka tša bophelo baka le nna ka ba motho le nna ka bona dikgarebe tše le nna mme a fela e tla kwa stene mo ke dulang gona a tsebe gore wa ga morwaga o kry-a bana ka kua lapeng na ke tšwele o na le mengwage me kae gong jwa labute ke lata 36 ke le 90 la go ya bo 11 ka di 3 and then makgarebe a nka o ne o gahlana le o motee wa bona goba gantšhi e no ba ela gore o no re ke sa re ke a kgotlelela ya ba e le gore nambile go a fela bolela nnete ntate moremi ke kgone gore ke kopa ke re ditšhomi tša ka di nzuliše mo di nzulišang gona a e sa re kopane nae mogopolola mola go bona a o sa le gona ke a feta kore mo bophelong a sanka wa ikhwetša tšatši le lengwe ba re bošego ka moka bone le maria ga go isa maria ga gabo wena wa šala ka gae ya no bolela nnete abuti wa tsa nako ngwe mo bophelong go bona gore o monna wa dikelelwa go bohlokwa gore o llele go batho kore banna ba o phelang le bona ba kgona go ka go thuša gore a re tsome ka thokwe ga go fihla nako ela ntene go no tla ntwela gore ke tlogele
warra e le gore a ke re go ne le gore ba go tsomiše go ne le gore ba go tsomele go ne le gore motho a tla bolaile mmutla a re mona mmutla šo nna tsuya o lokele ka pitšeng and then go ne le gore mona a re tsene segwa jale warra ke kwa a re banna ba ke phelang le bona ba ne le go nzulela wena warra o ne o nnoši o le sogana la ga mahloko a senke wa te khwetša e le wena o eme pele ga kgarebe o ne o nnoši o bolediša kgarebe o mmotša ka mokgwa e leng gore o tekwa ka gona ka yena go la nnete go apala ke tsere ke eng se se ntirang go pale go apala warra a ke tsebe se se ntirang mara dikwi ditumo tša gore mohlho mongwe ge motho wa mme a feta o te khwetše o ne le dikwi kapa ke re ditumo tša gore o ka re nka di kgona go ba gona mo mmeleng ke kgone gore gola ke tsoge furu go ja ke ba lebetše mola tseleng ba khapa kgarebe ja bone ke re mara le le la matšatšing ka fa nna ke tla swana le bona moroka ka mo go ne le basadi ba e leng gore ba nyaka banna ga di ba sepelele gabotse makgare ba gešo lena le theeleditše go 96.3 FM makgare ba gešo ka mo welifeng ya Dr. Moremi ba gona bo khero ka mola le ka bona le tetopatopetše ba gešo no ke bona vero sure no vero mane senkero mogala bo ga tle ka mo ke tla mekamekana le yena re tla be ra loka nke re ye ka mo go abuti before re tlo ya ka mo go kgaitšedi ka mo tše e leng gore mme o di boletše abuti o te poleletše tlhakore la gage yena tše e leng gore mohlho mongwe o te temogela tšona bophelong ba gage le ka mola gae ka mola go sepela jwang nke re kwe poe sa mathoma ke tše sebaka se ntate Kakapa le ntate Moremi Mr. Malefo le Mr. Makua ka moo le ba theeletše kua gae ke ba dumediše gore nna ke nna Tumi Mahloko la bogolo ke nna Dimpe ke mmina Tau ke mmina Tau wa kweša gore ditau di fihlile ga di a romeletša ditlile se sengwe kore itse ka re ke gopela ke hlakane le malome Kakapa ka kua kere mo ke mo hlalosetša ka mathata re le boithabišo kore re ile ka tše botse ka mo hlalosetša ka re ntate Kakapa go so monna gešo a senka nnyatša a senka re aye ka re Tumi wene wa tshweng ba re kwešiša a re okay ke tla ilokiša ka pele so ntate Moremi ka se ba se bolelang sa riagala and then re bona gore batho šetše ba rile lapa le la gešo boralokelo and then re lapišitše ke batho gore ba tlhotlho ba tšea lapa lela ka re a le ne ntate wa ka kua and e le gore banna ba ka kua ke rena ke nna labuti gongwe bale nna ke ne msadi le bana ba babedi mara nto e nkweša mohloko o ne ka nako ngwe kry ke dutše le mmago bana re a buta go o kwa le ene at least ke tlo re ke tlile ke kgone go bona mosadi ya gage ke palela ke go mo fetola ke sa tse gore ko mo fetola ke re so e kweša bohloko gore o re o khapa furu nakong o te botša gore at least le nna ke tla re ke khapa a bute le lantšhela morago mara ka mokgwa o šetše e bolela ka gona re kgopela thuso le nna be ke bereka le mono ntate Kakapa ba kgona kry-a lefelo tsoko gona mo kgauso ke rekiša moo
and then ke kgone go manage-a bana ba ka. And then se sengwe gape ka mokgwa re ile ra tla ka kua ga ntate ka kapa gong jwale a ke sa kgone go ne tšhomi tše dintši aka ke sa kgone go phela le tšona ka baka la batho ba kua gae gore ke phela le batho ba ke batho le ba re go ra gore rena re utswa leruo bošego. Tšhomi e nngwe yaka sobe ke phela le yona kore everyday ke robala ga bjone re tsamaya ka vene o ra re ba re bona re jwa bošego ba re go ra re utswa leruo go ba le gore le gone jwale batho go kry-a ba tsenelwa ka mengakong ba tsenela kwa mengwakong ba re nna ke phela le tšhomi tšaka go ra re ke fa information gong jwala a ke sa le safe kore a ke safe le gong jwala a ke safe ka re le gong jwale le batho ba kua kgausi le rena a ba sa ntebelela ka mokgola be ba ntebelela ka gona re ke kgone go kwiša gore ga botse ko phela kae le bommakare ebile le mma ba nagano shifta kua ga a nagano thota ka tlela ke kgopola gore mma re ka se thuthuše ke batho gae a gone motho a tlo re thuthušang gae le gong jale ke sa bušeletša a gone motho a tlo re thuthušang gae ke ga borena kua re ka se no thuthuša ke batho. So ke kgopela badimo ba gešo le ba ga Moremi le ba ka kua dikgokanyong tša leago gantši ke tlhoke ke theditše kogoko so le re thuše gore lapa le le la borena le be le boroko le be le kore le bona le swane la lapa la ba bangwe rai le rena at least kwa ba re aowa ke fela ke tla ke re ao ntate Moremi jalo ka re ka kua 7 state ka re ke tla tšea kare gong jwale ke kgopela gore ba nthuše gore le nna ke late ka kua 7 state ke tliše ka gae le gong jwale ke mo founetse ka re ke a kae kae mara o se ka makala founu ke le silent ko phetha mabaka a so ke tla re ke feditše ke tla go founela ka gore e tla ba tsoga re bolelene jale wa kry-a e le ane jale o la ka bothata kore ke bolelele ena kore a ke nyake disturbance le ga e ba tseba ke tswalela menyako a ke nyako tlhoba disturb ka motholo wa ratiwa motholo wa ratiwa ka gore jale re ke fe sestera ka lena a ti arabela ka mokgwatla ta arabela ka gona ya kuku Thobela ka kgašong nna ke nna Lucy Mahloko ke latela babuti bothata bo le nka kua gae a se gore le nna ke bo bone ke a bo bona and then go robala gona ga re robale ntate Moremi a re robale o kry-a ka re motho o goga ketane ka mogare ka mo godimo ga masenke nako nngwe o ka re motho wa kokota mo monyako nako nngwe mo khoneng ya gae o ka re motho o tia flate go ne wa mmitšang ka mogae so la o ka re maloba bula ge enwa ka magadima ke robetse le lasbona gae ka mo dining room ge e fetse o khula ke ge ke thoba founu boroko a bogo o ile ga tsoga re wa phetoga o ka re motho e dibetša o wela mo godimo gaka ke ge ke mo phusha ke re ke eng a nkara ba re seng ke ge ke tsoga forogo ke motse kgane ka go reagelang gore a wa sestera go re seng re tse go fetsa go bua go ene ntate Moremi re tlo check-a tša bophelo go a thoma go a tlhakatlhakana wese mokgekolo kry-ile lentšu a ka re o re file ditaelo gore re phethe re mehlolohlolo ka moka jong jwa mokgekolo kry-ile lentšu gore be le riang le gona nne le dirang kore ne ba leka go ka mmotšiša gore be re riang kua ga Moremi kore ga ba nyake gore le kry-e thušo and then nna for saeteng laka ke nna ngwanyana mathomo ka kua gae ke nna motho wa mathomo ile gore ke ne le certificate sa matric mara tša mmereko ke di kry-a nna le bra ya ka re berekile go tee mara ne re sa bereke felo go bone mara re bereke motho o motee awa o feletse ke mmereko pele wa tla go a felela ke nna mmereko ra felela ke mmereko ga botse boruri le ena o te tlhalositse gore go riegile and then tše ka moka ga thoma tlhalosa ke ile ka bolela ntate Moremi ka ba botša kua gae ka re
a se gore le nna ge ke le o mokaka ke na le 26 years ge ke tswa a ba mpotse taba tša ka mogae ke a tswa mo bathong ntate Moremi ba mpotsa gore kua gae ntate Moremi go tlhakatlhakane dilo tše dintši sometimes re tlo gore ke baloya sometimes ke sedimo ntate Moremi ka baka la gore mokgekolo o tswile ga gabo go se bose ene go se bose a kere ba re go etswa ga go santse o laele o direng ya ba re mošala lapeng go irela lefate motoganyana gore a botse batswadi gore o ya ka ga gago mokgekolo a ba moriela ene a bo se moriele mo ga ga ge ke tswa bampotsa ka lona lefate leo go rago kua gae badimaga ba gone ba felela tseleng jwang a ba kgone go tsena ka kua gae is because of a zange re rea lona lefata leo cause o tswile gae go se bose and then ke buša gape tate Moremi ka saeteng laka nna ke ile ka latlhegelwa ke bana ene ka mokgwa wa miscarriage e be ile ba bakae ba ile ba babedi o mongwe wa mathomo o nlatlhegeletse before ke tloa thwasong then o mongwe o kare ke ne 2 weeks before re tlo tla ga gago ke ge go boditše le last nako e re le kwa ke re go tswile ka mo sethong sa ka sa mmele go tswile ntho ke sa ikwešišego and then a se gore thušo Moremi le ke sa inyake be ke inyaka ene le motho ke mo dulang le ena ke ngwana wa gago kwa Ledlozi ke motho e le gore baneng o irile dilo tša badimo go wena ka re ka baka la gore ke dula le wena ke dutse le wena mengwaga and then wa tseba gore bothata ba ka ke eng go gopela o thuše lapa leso for the sake of nna ka baka la gore ke dula le wena e ke le mo go wena go ria dilo ka moka go molato fela ga bapate ba le ke ba šeileng gae cause ke fihla gae ba tlhalosa ngwana ka gape o regile solo okay fine ka baka la gore wa bona gore nna a ke ne matla wa go ba thuša cause ke sala under matsogong a motho o mongwe so ke kgopela wena o nthuše ka baka la ka mmotsiša ntate Moremi ga botsotso re le babedi ke kwa Moremi ka re go re bereka motse le batho ba gona ka molapeng leo ke bokae a mpotsa a re go bereka motse for saeteng la gagwe ke 5,000 mara ka baka la gore ke nna a re ke 2,000 mogala boa gago ee ngwane wa gago wa Ledlozi o ile gore ke dula le ena ke re okay gore ke 5,000 ka baka la gore ke nna ke bokae o re ke 2,000 o chacha mogatšage ke o charge nna boae alright ke re bja jwang gabotse o go fo ntlhalosetša ngwana modimo ka baka la gore o ntšhatša 2,000 ke le o bona gore ka gae a re bereke and stuff a ke gane gore go na le sengwenyana se sentse re sentse go fa ditlhare tše e le gore re kgone go bereka go buša tate Moremi ka re buang o ntšhatša 2,000 jwang like a ke tlhalogae and then le feleleditše le mo file tšhelete eo a zanke Moremi until today and ke no mo lebeletše Moremi a se gore ga ga baaki nke se ka mokgekolo ne nka sile alright ke tse wena o gone mo o thwasang gona yes a sebe wa goroga a ke sebe ka goro o tswile jwang kua gone jwale like mo o thwasang tate Moremi kua ke tsene ka last of last year ka di 4 November then the following year ka ja ntwaso ka di 6 then go feta kgwedinyana ke ba kgopetše ka re ndudišang kgwedi le beke 1 then le tla nkutlisa la nkiša gae then e be ile gore ba nkiša gae tate Moremi so mokgekolo ke mmoditše ka kudu ka re wa tsa nno ka baka la gore seemo sa ka mogae se a peta ene a re bereke bona mo ga ra leka nna ebile Moremi nka go botša CV tša ka di tletse mo even le mo motsia ke latlhetše mara go nentho e tswang ene thušo like be ke ba botsa gore be ke ka duma go kaya go nyaka thušo somewhere mara ka dikgopolo le dipontšho ka mokgwa e le gore a ke tse gore ke monaganela gore maybe a ke tsebe gore ke jwang cause ntho ngwe le ngwe matšatši a ntate Moremi ke tšhelete motho a ka seno go thuša magale o sa bantšha seo ke paletše le motho o ke dulang le ena o le gore o mo thwasisitše and then wa yena a sa go thuše ka gore gape go botlhokwa gore a ke rena batho ba re ba gore o šara ba botsa gore banna šarang le thuša batho jale ga a sa go thuše
fela ka ge e le gore o mpoditše ke tla bo malefo ba tla bonana le yona gore ba bereka jwang ka motho a go gana go thuša batho ba le ka gare ga tshokolo ke ntse ke go botsang tate ke bona ba emiša matsogo a mabedi le koko Ntate Meremi nna nte ke kore ke tshwenya ke setlhabi. Nte ke nyakang ke tshwenya ke setlhabi a ke lokele ke selo re tlile ga gago o re file ditaelo tša go hlapa le tša gona. Be re re ga re fetše go hlapa re di hlakanya kore ke gaše jaratela yaka aowa re hwetše borokwe. Ge ditaelo tšela di fela di a boa. Ga ka gararo ke botša ngwana ka keremane gape taelo tšela di fedile go ne basadi šiba ba ntsentše mogare ba re bo riang bo ya kae e bana gore ke ba fetole go apara ba gona kua le dulang gona kua ke dulang ke re kganthe aowa ya ke ya homola e tlile gape second ba re na bo ya kae ye ke re kganthe bo ya kae ke eng koko o ka se sokole o sokodiša ke batho wa ikwešiša o ka se sokole o sokodiša ke batho re swanetše gore re leke go lwela go ka go thuša thobela a ke re gone jwa lebe le hwetša ditaelo motse wa lena o se wa berekwa so go bohlokwa gore gone jwa le re le thuše re le berekele motse go bohlokwa gore gone jwa le re le thuše re lwe le bona bao baloi ba phela ba le ntweng ba banyake go bona motho mongwe a e ba le tšwelopele jwale se segolo ke sona seo sa gore re swanetše re bone gore re ka dira eng gore ka molagare ga lapa lela go kgonagale go ka ba gore le hwetše thušo thobela nka go fetola nna tshwere mo re studiong a ke go thetša ke go thetša mehleng nthile o tšhaiša o bole kore a kere ge nkare ke ya mo mpheleng hwetše go ne manyalo go ne leng ke hwetše molekane re bolele a tshwantse re di gwa re a re wife monica ke a lapa na re a lwa hwetše ke botša bana ba ke nna ke botša e mogolo e ke re kgante nape ke sentšeng a re mama a go ka mokgommo wa tsa re ke batho ba bošego ka mokgwa e le gore a ke roba le bošego ntate Meremi be ke šetše ke nagano go shifta le bana ba mme ga re sa kwana a re etelane and a re age kgole le kgole re agile mpheleng ka moka ke tšwile ka lapeng ke ne le bana ba babedi ba ba re nna o swantse o tswe ka molapeng ka none bana wena o gana balekane ke re jwang ka motho go sa monyake ga ke monyake bana ba mma ba re bo ka no tswa ka be ka ya go mme o mongwe ka se bolela ka leina a re ngwana mahloko ye gore o tlo o sokole nne o tswa o ye mokutwaneng wa gago nna vele ke tšwile ke ka ga ka ntate Moremi ka setšo be ke tshwanetse gore wa mošala lapeng a nka pele motogo re mo batswadi ba robetšeng a ba botša re ke a tšwa gore ke tswe ke thusitše ke rakgadi yaka a re ngwana botiri yaka mokgoke o kgona ke tšwile ke ka gaka mara ga re etelane re kwana ka botsotsi ga a tsena keiting ya ka ke ge ke le a ne lebaka ba kgone go putla mo ba ye dishopong ba ye kae mara nna aowa Tate Moremi go ne le nngwe nna jwaleše e napeng kweša bohloko gore ke kgona gore ke robetše so o kry ke no lla mare ke sa tse gore ke teile ke mang gore ke no lla kore a nkare ke lla and then a gone gore ba re ke tlo ba tlhalosetša gore ga o tse bothata keng and then le wena yo kore ba re maybe motho o kgone go ria kare wa bitša ke ile ka tswa ka 2:30 ya bošego a ke fihla mo ntle motho a bitšang a ke mmone ke boele ka ngakong after 2 minutes ke tswe gape mara a ke mmone kore ga ke tse gore go diragala ta so e re tlile mo re tlo kgopela thušo gore le leke ka mokgwa le ka kgonang gore lapa lela la gešo le be le boroko le be le bophelo
le tshwane le malapa a mangwe. ga botse lapa lela ke kgale le berekile. Ke kgale le berekile le even le abuta ka sho o gorogile mara le go bereka le gore ba re mme balwetse batla o ka se ba bone gore gore ke teputse ke re gane le a ka napa a sentšeng kare tša gage tša thwaso di feditše mara le gone jwale a re bone motho a re a tlo nyaka thuso. Ke bona ge o bolela gore o gorogile se se a šikinya tlhogo mola mmadime number 4 morago a berekiša number 3 a berekiša yona ya gago ya ntate ka kapa gore ke šikinye tlhogo borore o gorogile ene go gorogeng ga ke gatelela taba goreng a go tle sa mathomo a sang go itla motho ene before a ya thwasong a se gore ba re maybe ke msenya leina a gona ke bolelang jalo gone wa tsebe before ya thwasong o nketse pele ke moretse ka re o ka se ire nto e le gore badimo ba gago ba go nyaka o itira wa tsebe gore ko modimo mo irile ka phoso o kwešiša ka phošo jwang ntate ka hopa gore ke re o mo rile ka phoso is because of modimo la mo rileng a se a tshwanetseng goreng a mo rile kwa sepedi fela ko raya ke no gore o phušitše o motee o šadišitše ba bangwe morago ene o la mo phušitšeng ko e le gore ke tla reng a ke tse gore ka itlhalosa bang go ya ka maitemogelo a gago go ne badimo ba ba kae mo go yena tate ka kapa abuti nke ba rile sethupi okay le sekereke okay le mondago okay a ria Sesotho fela ene Sesotho seo a se go mo yena o ya okay o rile Sesotho se e le gore a se go mo yena wena o tseba jwang kobela ga ge sa tsebe nna o tlile ka gae mme re dula ka moka pifatlo ya steneng a boja mokgekolo ne ba bereka go teng a boja mokgekolo a re bjanong ke nako ya goreng ke sepele ke metseng ya batho ko thwasa re le ka moka bane question ka ke mmotšišitše ka re o šhala o ya thwasong a na ntse o e dirang e right na ka bona wa tse gore modimo mo irang a se o tshwanetseng gore o ire cause wa ke mondau le sethupi le sekereke le las bona gae e mmoditše the same story mara yena a no kgetha gore ya ola jwale question ka gore ke ipotša gore a šhala ya thwasong a šetša a ile ka kua ka re gore a re bororo o ile ka kua is because of o phetše le motho o la nako e telele ra gore ntho tše ka moka o tlo mo diela ka moka na jwale ge ba tšea le ka kua metseng wa mpontšha yena a rothiša meogo a pere motšeka ke mmotšiša gore ke eng a rra a mphetole alright abuti go ya ka wena o thwasitše modimo o morong abuti ge a ya thwasong ba mo phaseditše kae and then ga a boa a gorogela kae right ntate ka kapa abuti a šhala a etswa ka gae o tšwetše ka gae mo re robalang gona e seng ka mokgekolo mošalape o tšwetše ka geo and a go tšwelang ka gešo o gorogile le ka gae gona mo re dulang ka gona mo e le gore badima ka bago okay ene le nna no ke mo tseleng ya gore sante ke tliše merwalo ba kgalejo ka gae wena gabotse o sa le lethwasane sa le lethwasane okay o jele nyoko ke e jele ke nyako o botša potšong ye nngwe o e arabe re fete o thwasong o jele nyoko a se o goroge ke kwa o tlalea kapa o bolela moroka gore motho wa gago wo o ratanang le yena wa ngaka a go thuša ene o ka re o kwagala o ka re o ne le go ya kua go yena o fetše matšatšinyana and then thwaso e ba e le kae ka nako eo gore ke šale ke ya go le sona le ke dulang le yona ntate ka kapa
ke lokolotse ke mokgekolo o e le gore o ntshwasisitse a re ka baka la gore nna ke moswa a re kgone go te tshwara nako nngwe okay ee a re ngwanaka a re kgone go te tshwara a re ngwanaka wena sepela mara o be careful o be gafareleke o gafareleke jwang te tshwara ate moremi nna kobelaka e tlo go fetseng go tintse sentse ke gae andre la re ka baka la gore rena re baswa re tshwane le ba le ba fale a re kgone go te tshwara kore like o nlokolotse o ka na wa ya mara o tshwanetse gore o be careful o kwešiša alright ya no re a leboga kgaitsedi yaka a re berekeleng go e tswalela bagešo gore o dula le yena o tswa kua gae o dula kae wa bona ntate moremi o le kwa tleliniking a se gole le go le mo motseng mo a se gole ntate moremi gape mo ke gore tse ba bantšhinyana monna kane nna wa mpolela gore o tswa go yena o tswa go ene stro ka batsa pele ga batswadi batho o tswa go ene o thositse ko ene ke mang motho mara babuane nkane batho ba dingaka ba di fitlha mara nna ba mfitlha ke re mara re hlompha di-rules tse le re file go tswana mara ke re fela o kwa gagona o ke toboro se ya gago bagešo a re berekeleng go e tswalela metsotso a rena ke e mennyane ke nagana gore mathata a lena a tloga a kwagetse kudu mmagorena letswa ga moremi jwale ka ge le boletše ba lefile ditaelo la di phethela mo lapeng le e leng gore ga la thegiwa re ne le mokgwa o mongwe mo pitšeng tše kgolo wa go rata go eletša batho gore pele batho ba ka ya ditaelong for mebele ya bona go berekwe lapa pele and then lapa le hlweke and then ba tle ba re ge ba ya ditaelong ge ba e tla ba hlwekile mebeleng ya bona ba tsene lapeng le le hlwekileng go tsena ka ditaelo ka lapeng le e leng gore ga la hlweka ditaelo di a tšhilafala ka gore jarata e tšhilafetše number 2 a ke nyako go tsena thata mo sedimong sa monno wa gešo go swana le ge se se a tlhalosa warra o be o se wa swanela gore o phase ka lapeng la geno la mokgekolo ge o ya thwasong le ge o boa o gorogele ka go lona lebaka ke gore lapa la koko ga la begwa ene koko o tekagetše motse wa gaga kere jwale ka motho wa mme fela and then go ira gore dilo tša gago bo swanetše o di dire di tloga kae ka lapeng la koko ga bomma and then le ge o goroga o gorogele ka ga bomama taba ya gore batho a re kwane that is why re dirile phošo ye ka baka la gore ga re kwane le mamamamang ba gešo le lena batheeletše ko gae tsebang gore go ne le mabaka a re gapeletšang go kwana gore re tsamaiše dilo gabotse ka mare re tle re ge ntwe e re hlakantšhitšeng e fela re boeleng dintweng tša rena rengwe mara ge go ne le lehu re swantse re die dilo ka tsela e right re gapeletšega go kwana gore re dire dilo ka tsela e right ge go e ba le monyanya re gapeletšega gore re kwane gore re dire dilo ka tsela e right so a re seke ra tšeang dintwa gore re di tšere di bee ka pele and then di re dirišeng diphošo tše e leng gore re tlo palela ke go di phošolla ya gore sedimo sa gage se eme jwang kapa jwang a ke nyako go tsena mo go yona too much ka gore ke nagana gore kobela a gage e a tseba gore o be a tshwanetseng ke be a dirile eng nna a se nna ngaka that's why nka se tsene thata mo abuti ba tla mo thuša mola ka moremi and then ba tla mo checka le gore mo tabeng ya makgarebe ga a duletse go duma mara a palela ke go tšea action e ka ba bothata ke kgopolo ya gage kapa e no ba le tšhogo
kapa ba no mo apešitše nto nngwe ya gore a se ka kgona go ba monna a swane le banna ba bangwe na ba tla mo thuša tumi wena a ka kwa o bolela mathata mantšhi poento nka go botsang yona fela ke gore choose ditšhomi tše right ka sepedi ba re ya šika le e garang le yona ya gara o ka se tsamaye le ditsotsi wa se be tsotsi o ka no se utswe mara o apara ke seriti sa botsotsi ge o tsamaya le banna ba go rata basadi le wena o no fetša e le gore o balwa mo palong ya go rata basadi jwale ka bona so kgetha ditšhomi tše right mfana sekaya batho ba e leng gore kua motseng wa Mphileng ba lla ka bona e tswa ka gare ga bona e tswa ka gare ga bona 88 a o ba kolote selo go ba tšhomi tša bona banna bale ge o ka re o tsamaya le ka kapa wa bona ka kapa a dia mekgwa ye o sa tsamaišaneng le yona e tswa go ka kapa o emele mola ka mara o phele o ne o nnoši kgaetšedi yaka ya gore kobela gago e go lokolotše e re ke e tšhabe a gone molato mo o tlhokang thuso ba tla go thuša le wena moroka re tswalele yona mongaka ke mo ka re nape re iše dithapo ka kua go Clement. Alright ke a leboga sesi lethwasane ge le sela go roga ga la dumelela go ka tsenela ko boetee le monna o wa ka nke ba go boditše ke molao o re mo fang ya bobedi o ngaka abuti ke ngaka lapa la geno ge moloi a lebelela o tiiša letsogo a le swane le lelapa le le seneng moporofeta ka gare goba le le seneng ngaka ka gare mama go lena o hloka thušo abuti o hloka thušo abuti tumo o hloka thušo le wena o hloka thušo tše di diragalang ka molalapeng la bolena di tlo loka fela badimo ba bereka so motho o swanetše go thwasa ba goroge ntle le gore a tsenele ko boetee le monna ke molao wa bongaka o felela o le so a go no re o jile nyoko o ka ya wa ya go bapala le mokete wa bapala gabotse thaloko ye ba reng o e bapala gabotse ba bantši ba lekile go e bapala e padile so a re nyake gore e tle e be gore le wena go sasa wa koo a kere so re tlo bona gore le thuša ba botumi o go botša nnete malome ka kapa tšhentšha ditšhomi a ebe mosadi ya gago ga ebe tšhomi ya gago o kgone go bolela le yena o mo fe ditaba ka moka ke a leboga magagešo tše ntšhi go di bolela ka mola nako a rena ši e re eme ka phepho re a leboga motheletši ka sona se